Uhoro wa Kieha kinene ni wiyumiritie ituri andu mari kiumba thiini wa media fraternity, atangathi oho na mashabiki ma Royal Media makiumiria gucakana umwe wao, na twina Kieha thutha wa mutangathi wa Inooro wigatu kugumirwo ni ndeto cia Kieha na maithori. Reporter Gatete Njoroge ari umwe wa aria meyumiritie kumiriria umwe wao, onake colleague uyu wake akiumiria na gutuma ndumiriri yake ya macakaya Wanjiku Gitonga akiuga poleni sana my brother, na ni thutha wa umwe wao uikaine ta Michael Njenga uria utabanagia show yake Murike Inooro, oho na show mwaki ya Kiririmbi hamwe na Ndeto Waihura na Wangeci Muriuki kwa Karavision ya Inooro TV, oho na kumemerekia kwa Inooro FM. Riu atigitwo na maithori agicakaya gikuo gia baba wao in a very sad way. Michael Njenga niwe urekereirie ndumiriri ino yake ya mutambo-ini wake wa Facebook akiuga ati safiri salama dada, oho na kurumiriria na mbica ya baba wao iri na ndumiriri ingi iria irauga rest in peace, sleep well dad, your legacy lives on. Ndumiriri ino ya Mike Njenga ikiguciriria mafans make na atangathi matiganite aria maremetwo ni kuhingiriria Kieha kiao na gwikiria mutangathi uyu ndumiriri ciao cia macakaya matongoretio ni Gatete Njoroge akiuga my heartfelt condolences. Onake TV Queen uikaine ta Zubeida kana Nukome akiuga pole sana, may his soul rest in eternal peace. Benson Daniel Pastor Ben wa Megate akirikia na kuga my sincere condolences to you Mike and the family and the closest friends. God will give you peace and power to overcome the grief at this time of sorrow. Ici ari ndeto cia Kieha kinene igumiire family ya Michael Njenga na pole sana, may your dad soul rest in peace.